سلام تخطاتلتنا channel كما يكنكم كما تخونوا سنة كتكونوا نايوتر منيوتيو أبزا فيديو زيا تكنولوجي أبي بتحلو انتهي يقبرالو بزعب artificial intelligence كمود ما عبيت ليك أو انتنا يزفيل دزي علمنا أبي قصة خير لا انت عينت أجمن بدهم كقات ما يخل حدا بحدا كنرينا latest تكنولوجي نابي قصة بتحلو تم زلع على بزفيل دما كم بعد تمنيد قبرو قدم حجي تزاريبنو زنبرا حجي اب حدازي قداسي ان فاكت از حجي زول artificial intelligence لعلي اتوميكاوا اصوار شجر كم زلو كزاربو كنسمعينا انتاي مالتوميو بخميو ابي يركبالو مجمريا انتايم زاربو زلو كريكمي دهريو تي حماق زغبر زلو بو از مايكرو تشيب دوغلو از بحال زنبرا كله بتكبار كريو جمرينا لايك جبروا كسام موداتا تتصمموا مجمري عبزن حدت معلتات أزارة بيتكوين زلا نتبخنري. Not be held in your hand, and it won't be on your face either. Sorry, this is my wife. Hello? Hey babe, are you with Ted? Yeah, I'm on the red circle right now, actually. Oh, great. Good luck, and don't forget to mention me. I won't, babe. Thank you. Love you. Love you too. It's a new kind of wearable device and platform that's built entirely from the ground up for artificial intelligence. And it's completely standalone. You don't need a smartphone or any other device. انتاي بلالو ابتيت تزاربي لنكني بزح فايرال كوين الله اتي ديفايس ستاند الون ويكا بزي تليفون وي بزي زخوني يكون كمبيوتر كي تبلا مالت كاب كمبيوتر فري جن اوف كورس بينو ابز نفسها كتصقعو تخيل جن مس اكالات كا زسرح اتي ارتفيشال انتليجنس ويكا تي سب زسرحو بالخدمه نعاخا كل زدليكا نغراتكا يفلطكا تليفون كدولالو تخيل مس سب كتزاربل تخيل صنحي لنا انتي كم زغبر اي وجه Device to pair with it. In fact, I'm wearing one right now. And it interacts with the world the way you interact with the world. Hearing what you hear, seeing what you see. We like to say that the experience is screenless, seamless, and sensing. لك كم تسب نقرات الناراي الناس تو على فلت زخيد زي artificial intelligence دماز ديفايس مساها غينو اب نفس خايزلو كله كري يخيل كسمع يخيل انتي نسخات ريو نسخات سمعو يسمعو تصنهي لك حتايو كل نقر كقبر تغل سنسينج كدهسس غيل بتعمي زقرم. Say you're health conscious or you have certain types of food considerations. Picked up one of these chocolates. Can I eat this? A Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. My AI knows what's best for me, but I'm in total control. I'm going to eat it anyway. Enjoy it. These examples are just انتهي بلالو كله تي اي ناتو دما بزعبا نفسي كله زدلي نبزو حبريتا يزفلتنا بنت نتا شوكولاتا زياسك بالعادو يلو مسحتو نت ارتفيشال انتليجنس امبيبو نو كمز خمزي سلازلو مستعنا خاي كيدنيو يلو نقبل عايم زبل اوكي انجوي برا ابزوان زي نحنا كن زخم نخل كحجزنا خمس خليو كل جزء تكنولوجي خميز مت ابي زلو تسقم صنيحنا كنرينا كلتك هال ثلاثه عينت ابنتات كبكمي قلت فينا هنريو منتان انتاي نزارب علينا نغنفلت. One here on my arm. Do we have Here. a camera to get a? This is a developmental system made by MC10, and it has an antenna and some sensors embedded in it. And what we plan to do is work with them to advance a tattoo that could be used for authentication. Now, let you hold it. Would you like to hold it? I'll hold it. Okay. So, You guys see it? this pill has a small chip inside of it with a switch. It also has what amounts to an inside-out potato battery. When you swallow it, the acids in your stomach serve as the electrolyte, That's what do it. and they power it up, and the switch goes on and off. And it creates an 18-bit ECG-like signal in your body, and essentially your entire body becomes your authentication token. تعلمان تايو كمان كنينا لو ابزي اكلت كاز خونترا ديكونس كم كنينا توعتو ات كنينا ونابز مودا تابنا البات طريق مو ب
FDA ናይ ኣሜሪካ approved ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣለዎ ግዜ ከይወስደልና ይለምበር authentication ዝኾነ ነገር ናይ ኮምፒውተር ዲኻ ቴሌፎን ዲኻ ገለ ክትኣቱ ከለኻ authentication ብቴሌፎንና ብኮድ ዝመፀና ዘሎ እዚ ግን ኣብ ቆርበትካ ብዝኾነ ነገር ኩሉ እቲ ናትካ ዲቫይስስ ርዩ ከምብቦ ይኽእል እዚ እቲ መበገሲ እዩ ካልእ ዓይነት ዝተፈላለየ ናይ መወዳእታ እዚ ናይ ኢኪያ ሲኢኦ ዝተዛረበ ክንሰምዕ እሞ ቀጥታ ኣብቲ ዴንጀረስ ናቱ ኩናት ዓለምና ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድና እዩ ዘዋፅአና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ thank you We happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. እዚ መራሕናይ ኖኪያ ኤሌክትሮኒክስ እዩ እንታይ ብላ ኣሎ እቲ ስማርትፎን እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ካ ቴሌፎን ድሕሪ 6 ዓመት 5-7 ዓመት ክህሉ ይኮነን ዝብል ዘሎ ኣዘቢኡ ቃርሒቑ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ እንታይና ንዛረብ ዘለና እቲ ቀንዲ ፀገም ዝበሃል ዘሎ artificial intelligence እንታይ እዩ መጀመርያ artificial intelligence እንታይ ክገልጸልኩም Let's start with understanding precisely what AI is and how it works. AI uses algorithms, data and complex computing power to enable machines. So AI ثلاث ነገራት የድልዮ መጀመርያ algorithms ኮድ ናይ ኮምፒውተር የድልዮ computing power የድልዮ ከም ድማ data ሓበሬታ የድልዮ ሓበሬታ ምስቲ ዘሎ ኩነታት አቀናቢሩ intelligence ወይ ካ ብልሒ ይፈጥር learning from past experiences and make decisions without any human intervention. ታቀንዳ ገዳስነት ብዚያያ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታ ንሕና ኣብ ጉግል አቲና ክንርዮ ንኽእል ሓበሬታ ድሩት እዩ እዚ artificial intelligence ዝበሃል ግን ኩሉ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ርዩ ንዑ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ሓዊሱ ብዘይ ናይ ሰብ ትእዛዝ ብዘይ ናይ ሰብ ሓበሬታን ክእለትን ናቱ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና So, ሕጂ እዚ እቲ definition እዩ ድሕሪኡ ክንርዮ ኢና AI stands for artificial intelligence, which simply means that machines now can perform tasks that humans would traditionally do. Okay, so now listen to the most important thing of of AI. Elon Musk is begging AI companies to pause new development. Now, this is pretty scary. Elon Musk is one of thousands to sign this petition, saying AI might be توم زلعلو اب سيليكون فالي بتكنولوجي برتعات زبالو كم بعل ايلون ماسك كم بعل وزنياك كالوت عبيت كيلاتات نايزي artificial intelligence كلاتهم تايلهم حدا petition صحيفهم بليز منقست بليز نشدش ورحنا زنا اي معباله تطو عبلولنا تطو كم زبل قبروا مغنياتو كاب قصصر وصاي يخيد الله ايلوم قدمي حدت معالتات ابيلهم حبيرهم نيرهم السطر دي كنا صنحين لها ريينا عند ابونا اذا artificial intelligence بهالنا جوجل نوع عمتات سرحه قد مغربون تمنيت قبرو تزاريباتو زنبرت اتحلافنا تو زنبره سرحو قديفو حدا قاطمنا ليلو كنصنحنا نزق نرقدم getting out of control. It says the latest AI models are now becoming as good as humans at most general tasks. And it poses questions like, should we automate away all the jobs? Should we flood social media with fake news? Should we risk the loss of control of our entire civilization? I'm gonna go out on a limb and say, for sure no to that last one. But here's why I'm really worried. In addition to Elon, the petition was signed by people like the researchers at DeepMind, AI PhDs, Harvard professors, AI startup founders. These are the nerds in the AI trenches. They know better than anyone what's really behind the curtain, and they think it's super dangerous. እቶም ዓበይቲ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ዝለዓለ ሓይልን ክእለትን ዘለዎም ሓደገኛ ምዃኑ ይነግሩና ኣለዉ በዓሉ ኢሎን ማስክ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ፎክስ ኒውስ ምስ ታከር ዝገበረ ኢንተርቪው ረይዎ እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ artificialስ ሽዑቲ ናይ ጉግል ድማ ክንርዮ ኢና እንታይ ከም ዝበለ More dangerous than say
mismanaged aircraft design or production maintenance or bad car production in the sense that it has the potential. እንታይ ይብላሎ AI ከረዳእና ይፍትናሎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ AI ናይ AI ሓደጋ ንኽርዳእና ሓንቲ ነፋሪት ብልሽ ዘለዋ ተሰሪሓ ንበላ ኣብ ሰማይ ምስ በጻሕካ እንታይ ትኸውን ኩሉ ሰብ ክጠፍእ ይኽእል ምሽ ነቶም ኣብኣ ዝነበሩ ሰባት ጥራይ ከተጥፍእ ትኽእል ወይ ድማ ኣብ ከተማን ተወዲኻ ድማ ከተማውን ክትሃስት ትኽእል ትኸውን ናይ AI danger ግን እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ሕጂ However small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. I think perhaps what you may be alluding to here is that regulations are really only put into effect after. እንታይ ይብላሎ እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዕንወት ድማ ይብላሎ ሓደ ከተማ ወይ ገለ ዘይኮነስ ጠቕላላ ንደቂ ሰባት እውን ከጥፉ ይኽእሉ እዮም እታ ዝኸፈት ክፋል ናታ ድማ ከሰንብረኩም ኣይኮንኩን ግድን ክንፈልጦ ዘለና እዩ እታ ዝኸፈት ክፋል ናታ እዚኣ ሕጂ ዝብላ ያስምዕዋ it's very very powerful are really only put into effect after something terrible has regulations are really only put into effect after something terrible has happened. That's correct. If that's the case for AI and we're only putting regulations after something terrible has happened, it may be too late to actually put the regulations in place. The AI may be in control. ዝኾነ ግዜ ሕጊ መዓስ ወፅእ ኢሉ ሓደ ሕማቕ ምስ ኣጋጠመ ሰብ መስተሰትዮም ብብዝሒ ሓደጋ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ሕጊ የውፅእ መንግስቲ እሞ ካብ ከምዚ ክኸውን የብሉን እዩ ዝበሃል እዚ መንገዲ እዚ ግን ኣብ AI ክሰርሕ ኣይኮነን ኢሉ ምክንያቱ AI ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ሕጊ ክንገብር ኢና ክንብል ተጀሚርና ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝኸደሽዑ ኩሉ እቲ ንሕና ክንሓስበ ንኽእል ኣቐዲሙ ክሓስበ ስለ ዝኽእል እቲ artificial intelligence ኤለን ማስክ ከሰንብደና ኢሉ ይኮነን ሪሊ ገለ ካብቶም ዝለዓለ artificial intelligence ዝፈልጥን ካምፓኒታት ናቱ ቴስላ ንኣብነት መኪና ባዕላ ከምቲ ዝውር ዝገብር ዘሎ ኒውራሊንክ ኣብ ሓንጎልካ ክኣቱ ዝኽእል ስለዚ ከምኡውን ኣብ SpaceX ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ካብ ቀደም ካብ 2018 ጀሚሩ ካብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንላዕለ ሓደጋ ናይ ዓለምና እዚ artificial intelligence please ሕጊ ግበሩሉ please ካብ ሕጂ ሕጊ ግበሩሉ ሰምዖ ሲኑ ሕጂ ድማ ካልኦት ሊቃውንቲ ተወሲኾም ኣለዉ You think that's real? It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off and it would be making the decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, it's እንታይ ኢሉ ወስከ ናይ ብሓቂ ሲ እዚ artificial intelligence ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ሲ ንደቂ ሰባት ሓደጋ ክኾኖም ኢልካ ተኣምን ኢልዎ ሚት ኢልዎ absolutely ኢልዎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ባሊሎም ማስክ ብዛዕባ ናይ መሬት ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ስፔስ ናይ ማርስን ዝፈልጡ እዮም እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንደይ ግዜ ክዛረበላ ብተሪር ሰሚዐ ኣለኹ ድሓን ኢሎን ማስክ ምናልባት ገለ ክንብል ንኽእል ንኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ጉግል ናይ ጉግል artificial intelligence ዝገበሮሞ CEO ናይ ጉግል ከማን ክገልጾ ዘይክእል ጸጋም ክንርኢና spoke in a foreign language it was never trained to know. This mysterious behavior called emergent properties has been happening, where AI unexpectedly teaches itself a new skill. ሓደ artificial intelligence ባርድ ዝበሃል ናይ ጉግል ኣብ ዘለንቀነ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ዘሎ እዩ ዘይመሃርዎ ወይ ዘይሓብሮ ወይ ዘይነገርዎ ነገር ቋንቋ ናይ ባንግላዴሽ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ትሬኒንግ ኣይተዋህቦን ንእሽተይ ሓበሬታ ፕሮምፕት ምስ ሃብዎ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ጽኑዕ ክገልጸልና perfect ቋንቋ ናይ ባንግላዴሽ ክዛረብ ጀሚሩ Some AI systems are teaching themselves skills that they weren't expected to have. For example, one Google AI program adapted on its own after it was prompted in the language of Bangladesh, which it was not trained to know. We discovered that with very few amounts of prompting in Bengali, it can now translate all of Bengali. There is an aspect of this. እንታይ ይብላሎ ንሽተይ ትራንስሌሽን ምስገበ ንሽተይ ቃላት ፕሮምፕትስ ምስ ሃብዎ ነታ artificial intelligence ናቶም ቋንቋ ናይ ባንግላዴሽ ክዛረብን ክርዳዕን ጀሚሩ ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ CEO ናይ ጉግል ናይ አልፋቤት በሃል ካምፓኒ ጉግል ክፋልናትዩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ዝገበረ ኢንተርቪው Translate all of Bengali. There is an aspect of this, all of us in the field call it as a black box. You don't fully understand. And
እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቋንቋ ዘጋጠመ ኣብ ተዓውዱ ዘለና ኣብ artificial intelligence black spot ወይ ከዓ black box ወይ ከዓ ዘይንፈልጦ ነገር ብትክክል ክንርድኦ ዘይንኽእል እዩ ይብላ ኣሎ ሕጂ ታዛ ሓቶ ሕቶ ስሙ You can't quite tell why it said this or why it got wrong. You don't fully understand how it works, and yet you've turned it loose on society? Yeah, let me put it this way. I don't think we fully understand how a human mind works either. ንስኹም ዘይተረዳእኩሞን ዘይፈለጥኩሞን ከመይ ኢልኩም ሰርሕ ዘይፈለጥኩም መስናብ ህዝቢ ዘርጊሕኩም ናይ ሕብረተሰብ ፈኒኹም ኣለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶ ብኸመይ ከረዳእካ ክእል ሓንጎል ናይ ሰብ ብኸመይ ከም ሰርሕ እውን እኳ ይንፈልጦን ኢና ኢልዎ ስለዚ እዚ artificial intelligence እዚ ሲኢኦ ናይ ጉግል ይዛረብ ኣሎ እቲ ቀንዲ መስራቲ ናይቲ ካምፓኒ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ለንቀነ ስርሑ ገዲፉ ወፂኡ መጠንቀቅታታት ክህባሎ ይህባሎ ምስ ጉግል ዝገበሮ ኢንተርቪው ክንሪና ቅድሚኡ መን ምዃኑ ሰብ እዚ መን ፍለጦ መን እዩ ሰብ እዚ ከምዚ ሕጂ መጠንቀቅታ ክህብ ንብሎ ዘለና መን ምዃኑ ክንፈልጦ ሓበሬታ ብዛዕባኡ Consider the God. This is terrifying. The man who is considered the godfather of AI has just quit his job at Google and compared his work to the creator of the atomic bomb. Anyone else? እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣቦ ናይ AI ዝበሃል ልክዕ ከምዲ መስራት ናይ አቶሚክ ቦምብ እውን ዝቁፀር ሰብ እዩ እዚ ይብለና ኣሎ Creator of the atomic bomb. Anyone else tired of living through unprecedented times? Geoffrey Hinton is the man who helped design the systems which paved the way for current AI models like ChatGPT. But now he says that part of him regrets it and says things are getting scary. He's concerned over how much better AI works than everyone expected and how rapidly it's advancing. He believes that we could be about to descend into an era where AI will flood the internet with false photos, videos, and text, and people will simply not be able to tell what's true anymore. And when he talks about the existential threat of these things becoming more intelligent than us. ገለ ካብቲ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ሓበሬታ ፌክ ኒውስ በዓሎም ዜና መስሪቱ AI ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክበና ይኽእል ደቂ ሰባት ድማ በቲ ዘለና ሓንጎልን ብልሕን ብትክክል ኣይናይ ሓቂ ኣይናይ ሓሶት ክንፈልጣ ይንኽእልና ከምኡ እውን ንኣብነት እንታይ ገብሩ ክእል ድምፂ ናተይ ናይ ጆርጆ ወሲዶም ኣብኡ ከሎ ሚት ካብ ሚት ኮፒ ገይሩ AI ማለት እዩ ልክዕ መልክዕ ናተይ ዲዛይን ገይሩ ቪድዮ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እዚ very very simple ከረዳኩም ኢለ ኣነ ዲ ገይረዮ نابنسي حماق ناتي ويكا جورجو كمزي حماق عليتاو ناي ቋንቋታት ዲ ናይ ብሄራት ዲ ናይ ሃይማኖታት ዲ ዝጸርፍ ቪድዮ ተገይሩ ኩሉ ኣዝዩ ጽያፍ ጌርካ ትገብር ንስኻት ይኻ ጌርካዮ ወላ artificial intelligence ገይሩ ወግን ክፍለ ዘይክል ክፍለ ከም ዘይክል ገይሩ كما عبل خلب لنا له. This is scary. Why do I become a scared boomer real quick? He says that the kind of intelligence that AI is developing is very different to our own. The big difference is that you have all of these systems that can learn separately but share their knowledge instantly. So it's as if you had 10,000 people. تا كان زغرمتني انترفيو ناتو مسناي جيك تابر ناي CNN زغبرا خنرينا حجي انتي كم زبل خنسمعوا. In part because you say you left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? ካብ ስራሕካ ካብ ጉግል ክትወፅእ ከለኻ AI ብቕልጡፍ ይምዕብል ከም ዘሎን ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእልን ደቂ ሰባት ክቐትል ከም ዝኽእልን ኢልካ ኣለኻ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ኢልዎ ኣሎ Well, eventually, if it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And there are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. እንታይ ይብላሎ ኩሉ ነገር ካባና ትሬን ስለዝኾነ ካብቲ ኩሉ ሓበሬታ ንዛረቦን ንጽሕፎን ደውፃነን ስለ ተማሂሩ ኢንተሊጀንስ ስለ ዘለዎ ኩሉ ትንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣቐዲሙ ክፈልጦን ክቐርቦን ንዑ ክዳለወሉ ንኽእል ዋላ ሕግታት ከነውፅእ ተኾይና ከመይ ገይሩ ኣንጻር እቲ ሕጊ ክፃወት ከም ዝኽእል እውን ኣቐልጢፉ ክፈልጥ ይኽእል እዩ እታ ምናልባት ተስፋ ክንቆርፅ ንኽእል ኢና በዛ ሕጂ ዝብላ ግን ሓቂ ካዛ ኣነ ዝገበርኩ ኣይኮንኩም we have to know that it'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. So what do we do? ሕጊ ክንገብር ተደሊና ድማ ንሰባት ክጥምዝዞም ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ንክገብሮም እውን ክጠማዝዞም ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ብለና We just need to pull the plug on it right now. So what do we do? Do we just need to pull the plug on it right now? እንታይ ምግባር ሕሸና ሕጂ ሞነቲ ሶኬት ኣምሊቑና ምዕፃውዳይ ሓይሽ ኢሉ ሓተሎ እዚ ሕዛ መልሲ እዚኣ ስምዕዋ We need to put in far more restrictions and backstops on this. How do we solve this problem? It's not clear to me that we can solve this problem. I believe we should put a big effort into thinking about ways to solve the problem. I don't have a solution at present. I just want people to be aware that this is a really serious problem
And we need to be thinking about it very hard. I don't think we can stop the progress. I didn't sign the petition saying we should stop working on AI, because if people in America stopped, people in China wouldn't. It's very hard to verify whether people are doing it. እንታይ ኢሉ መልስስ ከሂቡ ብኸመይ ክንቋፀሮ ንኽእል መልሲ የብለይን ገለ ካብቶም መስረትናቱ እምነቲ ሓሳብ ዘበገሱን ዝለዓለ ኣቦ ናይ ኤአይ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ብኸመይ ክንቋፀሮ ንኽእል ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለይን ግን ዓብ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ስራሕ ዘድልየና ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለኹ ንዑየ ድማ ክነግር ዘለኹ ኢሉ ኣብዚ ቀረባ ይስርሑ ካብ ጉግል ገዲፍዎ ሾክ ገይሩሎ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ትምኒት ገብሩ مزيات تسرح نيرا كتزارب كلام صارت تمنيت قبر تزارب نير تمنيت كنت a lot of them use data to train their algorithms. The question is who's represented in the data and who's not, and how do they get the data? Researchers, even industry practitioners, most of us, we don't like the data gathering process. That's not what we all used to consider as part of the work that we did. But እንታይ ላ ትምኒት ኣብቲ ዋነቲ እቲ artificial intelligence ዝወስዶ ዘሎ ሓበሬታ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ተቐሪቡ ዘሎ ሓበሬታ እሱ ድማ ነቶም ካልኦት ንገለገለ ፍላይን በዓል ጸለምትን ገለ እኹል ሓበሬታ ስለዘይላ ኣብ ሲስተም እቲ ባያስ ወይ ካቲ ኣድልዎ ዘሎ መሊሱ እዚ artificial intelligence ከጋንኖን ጸገም ክፈጥር ከም ዝኽእልን ንጉግል ክትከስስ ጀመረት እዮም ሰጊጎም ዓብ ዘረባ ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ድማ ትቀንዲ መስራትናቱ ካብ ጉግል ወፂሎ CEO ናይ ጉግል ድማ ቀዲምና ሪናያ ንሱን ደትነገርት ስለምታይ ከም ኾና ላይ ፈልጥኒ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኩልና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ክንፈልጦ ድማ ኣለና እንታይ ካይድ ኣሎ ጽኢልካ ተዓሚትካ ምኻድ በልዕካ ምድቃስ ኹላ ኣይኮነን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ሓንቲ ግን ከይንጭነቕ ከተሐጉሰና ትኽእል ወይ ከተስሐቐና ትኽእል ኣፍሪቃውያን ካብ ዛዕባ artificial intelligence እንታይ ገብሩ ኣለዉ ብኦንላይን ክንፈልጥ ካዝያ ምናልባት ከም ቦናስ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ነገር በኦንላይን ይዝኸይድ ዝሕጂ ኦንላይን መስይዋል That's from your ex-girlfriend. Please sign here. በኦንላይን ክልተ ጽፍዒ ሰዲዳትሉ ዓርኩ ነበር ይብሉና ኣለዉ ምናልባት ብስም ባዕደ ኸይኑ ውዶ ክንስሕቕ ኢለ ገይርያ This is very serious كلنا نفلط لنا I hope ذا حبريت هذه أبزح كمرنا كلنا دم خنتو كملو يمحسنكم نايلو ما عرست أبزخ ودي أبكالك سابن الرخب تصبغي مني لكم تشاو ثلاثة نقرات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلا نزلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓ ካይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 2034 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦትን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእላለህ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you.